Pozdrav svima, moje ime je Aleksandra, ovo je podcast Snaga je u svima nama. Otvoreni glas crnogorskog biznisa koji realizuje Privredna komora Crne Gore. Podcast možete pratiti na sajtu snagajeusvimanama.me, Spotify i YouTube platformi kao i na radio televiziji Crne Gore. Moj današnji gost, vlasnik i izvršni direktor Danilo Mihajlović. Dečko koji je za sebe kaže da je počeo sa 7-8-0 i koji je morao da napravi proizvod koji će sam sebe da prodaje, jer nije dobar prodavac. Danilo, vlasnik radionice pašte. Dobro mi došao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Hoćemo li za početak, iako ime samo dovoljno govori radionica pašte, ali zašto ona postoji i čime se ti zapravo baviš? Kao što samo ime kaže, radionica pašte jeste firma za proizvodnju domaće tjestenine. Mi smo htjeli da od početka samim imenom ukažemo o čemu se radi. Dio koji se odnosi na to radionica jeste da pokaže da je u suštini neki majstorski posao. A pašte jeste izraz za tjesteninu koji je lokalnog tipa i da opet pokaže da je to domaći lokalni proizvod. Tako da mislim da smo u nazivu to uspjeli da ostvarimo. Posao se razvijao tako što sam počeo sam i najveća podrška tada su mi bili neki savjeti, ovako verbalna podrška da nastavim. Dok kako se posao razvijao, tako je ta podrška postajala i faktička, onako da kažem i fizička, i sad moja porodica, moji roditelji i moje sestre, svi preuzimaju po jedan dio obaveza i da kažem odgovornosti, tako da mogu slobodno da kažem da je to preraslo u jedan porodični posao. Uh-huh. A reci mi, Danilo, košarka je bilo tvoj san i želio si da budeš profesionalni košarkaš. I kako dođemo od toga da Danilo koji trenira i bavi se košarkom danas postaje neko ko se bavi paštom i izradom pašte? Otkud ta ideja? Jeste, svaki sportista zna da će ta karijera u nekom periodu da se, igračka karijera da se završi. I svako ima neku ideju čime bi mogao kasnije da se bavi. Ili jednostavno obavezu, pošto čovjek bez obaveza teško da može normalno da funkcioniše. Tako sam ja uvijek razmišljao šta će biti posle i čak možda i kao dijete sam negdje bio svjestan onako u načelu da ću se baviti svojim poslom. Ništa tada nisam znao od ovoga što sada znam, ali ta jedna rečenica da ću ja raditi sam za sebe se ostvarila. Između prestanka igranja košarke i početka proizvodnje tjestenine prošlo je nekih 5 godina. Sad kad sam prestao da igram košarku, to je za mene onako bio jedan lični poraz, jer sam uz košarku odrastao, uz košarkaše, moje društvo postali su vrhunski, svjetski i evropski igrači. I za mene je onako bilo prilično bolno što sam prestao, ali ipak mislim da je uspjeh što sam prestao da igram na vrijeme. Da naučio sam još kao dijete od oca jedan savjet da kad nešto radim ili radim kako treba ili da ne radim uopšte. U tom nekom periodu kad sam trebao da presječem, rekao sam samom sebi dosta je. I jednostavno neću više da igram. Kad vidim da ne mogu biti vrhunski košarkaš, onda sam odlučio da prestanem i da nađem profesiju kojom ću da se bavim. Dobro, ali odmah došla ideja, odmah posle košarke, bavit ću se proizvodnjom pašte, ili to nije bio baš tako lagan put? Pa nije bio baš tako lagan. Postoji jedan period koji je bio između gdje sam se probao u mnogim profesijama. Ja sam tad još uvijek bio student i kako se završava, da kažem, jedna školska godina, tako nailazi ljetnja sezona gdje čovjek jednostavno mora da na neki način privređuje, da zaradi za sljedeću školsku godinu i da se školuje, što je i normalno. Sad mi kad promašimo neku profesiju ili doživimo neki neuspjeh u nečemu ili se ne pronađemo u nečemu za čem mislimo da smo Bogom dani, onda najčešće padamo u neke apatije. Mislim, to je generalno jedna pojava u društvu i kao pa on je bio sportista, ali nije prošao i šta sad?
Mislim, I šta se desilo sa onda tobom? Ja sam odlučio jednostavno da nemam pravo da ga neko pod navodnicima bolovanje sad da odbolujem to što sam prestao da igram košarku, nego sam već to ljeto uzeo da radim kao konobar. Sad to su neke dvije krajnosti gdje opet sva neka sportska javnost koja mene poznaje i svo moje sportsko okruženje je već mene tad gledalo sa tacnom i to je, da kažem, neka onako borba sa samim sobom da čovjek opet mora da nastavi dalje. I ja sam bio siguran da to nije moj posao dugoročni, ali kratkoročno jeste izuzetno dobar posao. I to mogu zaista da preporučim ovako svim studentima i svim mladim ljudima i svima koji planiraju da pokrenu svoj posao. Da posao konobara, pogotovo u turističkoj destinaciji kakva je Crna Gora, je jedan izuzetan sezonski posao, ako već ne može biti tokom čitave godine. Zbog toga što prije svega možete da u sezoni zaradite dovoljno za finansiranje makar jednog dijela svog novog posla, što sam ja kasnije radio, ne u tom prvom ciklusu mog konobarskog posla, i što imate kontakt sa mnogo ljudi, sa mnogo različitih profila gostiju i saradnika i jednostavno naučite čak i neku komunikaciju i naučite da se odnosite i prema poslu i prema saradnicima i uopšte prema samom sebi onako kako treba. Posle toga završavam fakultet, ja sam studirao poslovne studije, konkretno marketing, ali na kraju treće godine ja sam imao jednu operaciju oka i tad sam već vidio da rad na kompjuteru neće biti nešto što ću ja moći da radim onako profesionalno, da kažem. Iako današnji marketing se zasniva na radu za računarom. I 4. godinu sam odradio pripravnički u Expo Komercu i to je isto jedno dobro iskustvo jer sam upoznao i sjajne ljude i upoznao sam tu hijerarhiju velike firme. Možda najvažnije što sam ponio odatle posle tih 9 mjeseci pripravničkog jesu kontakti. Mislim, s ljudima s kojima sam danas saradnik, možda ne više kao Danilo Mihajlović, nego kao Radionica Pašte. Jako je važno proći tu jednu, da je nazovem, socijalizaciju posle studija u neku sferu posla već. Jer dosta ljudi misli ako smo završili fakultet da sve znamo. U suštini mi smo na fakultetu najčešće naučili da učimo. Tako je. I to je jako važno da shvatimo što prije i da posao učimo na terenu, u stvari. Ima li neki posao koji bi nekako se stiče dojam da sam ti omogućila da naučiš kako je raditi sa ljudima, kako je komunicirati, kako na kraju krajeva učiniti negdje gosta zadovoljnim, Expo Komerc, prodaje, je li tako, opet kontakti, poslovna mreža, a ima li nešto u tvom poslovnom iskustvu što bi dodatno istakao da ti je bilo ok, ovo nije nešto čim ja želim da se bavim do kraja života, ali mi je dalo baš značajno, naučilo me vještinama ili dalo mi neku novu perspektivu. Ako želim da se bavim sopstvenim biznisom, ovako to treba ili ne treba da izgleda. Velike stvari sam naučio u još jednoj velikoj, zaista onako svjetskoj firmi koja je došla u Ulcin 2018. godine, to je Karizma i ja sam već tada aktivno radio na proizvodnji tjestenine, tačnije na učenju kako se proizvodi tjestenina. Razvijao sam te svoje recepte i principe proizvodnje i sušenja i pakovanja, tako da već je to imalo jednu formu, da kažem, zaokruženu, ali je trebalo finansirati taj posao. I tada sam se posle ne znam koliko godina ponovo oprobao sa tacnom i tih 6 ili 7 mjeseci su za mene jedno veliko iskustvo. Mogu slobodno da ga poredim sa nekim studijama ili sa nekom specijalizacijom. Upravo zbog toga što je to jedan veliki kolektiv, što je to jedna organizovana firma, jedan sistem u kojem ste vi dio sistema. Znači, postoji nešto što radite individualno, postoji nešto što je kolektivno. Postoji, da kažem, jedna, kako bih to rekao,
Ajde ovako. Ajmo primjer. Primjeri su uvijek najbolji. Primjer je dobar to što ima puno ljudi u hotelu i što prije sezone vi imate poslova na pripremi hotela. I naučite da poznajete ljude tako što prođete razne situacije. Naučite da prepoznate ko će u budućnosti biti dobar radnik i dobar kolega, ko će biti dobar vođa, rukovodilac i onaj koji ne radi kako treba. Kad su pripreme u hotelu, nošenje stvari, farbanje, istovaranje, materijala ili tako opreme, taj ni kasnije neće biti ni dobar kolega, ni dobar radnik i mislim da je to jedno veliko iskustvo. Tačnije, i između ostalog i kontakte koje sam tamo ostvario jako su značajni i dan danas, tako da sam danas opet ne Danilo Mihajlović konobar u Karizmi, nego na neki način radionica pašte kao opet neki saradnik, dobavljač Karizme. Tako da to su velike firme iz kojih sam dosta naučio i uspio na neki način da ugradim u sebe, a kroz sebe u ovo što je danas radionica pašte. Ono što si ti meni ispričao, a mislim da je važno da nekad prepoznamo ko su nam mentori. Odnosno da mentor ne mora da bude neko s kim mi radimo 1 na 1 svakog dana, nego da to mogu biti ljudi koje ili slučajno sretnemo i da nam oni negdje naprave prekretnicu u životu. I ako se ja tebe dobro shvatila iz nekog našeg inicijalnog razgovora, ti si imao takva 2 susreta. Imao si priliku da upoznaš nekog ko je jedan od svetskih lidera na polju kuhinje, organizaciju kuhinje, šef kuhinje, a drugi je vlasnik hotela. Ajmo, možemo li te 2 situacije, šta je to što je tebi odnos tih ljudi prema svojim zaposlenim ili prema poslu pokazao? Pa jeste, eto, upravo u Karizmi tokom te sezone naučio sam kako jedan vlasnik multinacionalne, da kažem, kompanije se odnosi prema svojim zaposlenima od najvišeg do najnižeg. Jer to je čovjek, vlasnik Karizme, jedan od vlasnika, Ljubo Krstajić, kojeg sam ja kao konobar imao priliku da služim. I sad htio, ne htio, ja sam mogao, u stvari i morao da čujem te neke stvari koje on priča i svojim direktorima, znači svom menadžmentu, koji je sa svih strana svijeta, ili što priča sa svojim saradnicima. Sad, nisam naravno neke detalje pamtio, ali opet bilo je tu stvari koje sam onako koje volim što sam čuo. Kako on poučava svoje direktore, koliko je bitna hijerarhija, koliko je bitno da se zna šta je čiji posao, da se zna šta je čija odgovornost. Tako neke stvari, bilo ih je dosta. A drugo, šef kuhinje koji je došao iz Meksika, čovjek po imenu Hektor, koji je jedan veliki autoritet, koji je čovjek koji itekako poznaje kuhinju, koji je čovjek velikog znanja i velike volje da pomogne svima s kojima sarađuje. Mi smo u resortu znali da, iako je to bila prva godina, najteža godina, gosti jako zahtjevni, ocjene se jako prate, trudimo se da dobijemo što bolju ocjenu. Tamo gdje bi se pojavio Hektor, tamo bi stvari funkcionisale besprekorno, jer je on ne bio autoritet koji će da viče na nekoga, nego koji će da podrži onako i pogura. Ja sam za Hektora bio konobar, jedan od ostalih, ali jedan od mnogih. Ali na kraju sezone ja pozovem Hektora da mu pokažem šta ja u stvari radim. Ja mu pokažem na telefonu i na moje iznenađenje njegova reakcija je bila takva, kaže, ajde da sjednemo. Da me čovjek čak onako iskritikovao zašto ja to njemu nisam rekao na početku sezone. I ajde, sezona je završila kako je završila, da sam mu rekao, vjerojatno bi to išlo kroz italijanski restoran koji postoji u resortu. I ja njega pozovem da bude gost u mojoj radionici, u stvari mojoj kući, iako je to radionica sa mašinicom od 15 € tada. I onda smo mi tu večerali, moja porodica i on sa suprugom. On je vidio radionicu, neke cake mi je ovako rekao, sugerisao, što i dan danas koristim i cijenim. I rekao mi je na kraju, Danilo, ti gubiš vrijeme u hotelu.
ti treba da se baviš svojim poslom. Kaže, za 4 mjeseca koliko sam u Crnoj Gori i po najboljim restoranima, kaže, ovo je najbolji obrok koji sam ja pojeo. I kaže, počne da se baviš svojim poslom i to mi je u stvari rečenica koja je meni dala vjetar u leđa i koja mi je onako bila, kako da kažem, prevaga kad god sam se kolebao na početku, tokom razvoja u stvari posla. Već sljedeće godine ja sam pozvan opet od Karizme da opet radim sezonski, možda nekih 7 mjeseci. Ali do tada sam ja već razvio, da kažem, proizvodnju sa malo većom mašinicom koju sam u međuvremenu kupio. Svih tih mjeseci sam radio aktivno na razvoju proizvoda i pomalo već na prodaji. To je bila onako skromna prodaja, ali sa jednom dobrom vizijom i dobrom željom da je to sigurno moj budući posao. Sad, da li ću i sljedeće godine, tačnije te 2019. ja raditi kao konobar da bih finansirao posao posle sezone ili ću ući odmah u posao, da kažem onako na sve ili ništa, to je bila dilema. Imao sam s jedne strane nekih 7 plata sigurnih, a sa druge strane, kao u plusu, a sa druge strane sam imao zaduživanje i rizik. I ja sam tu presjekao da se zadužim i da uđem u rizik i da kupim tada mašinu iz Kine koja mi je djelovala najsličnije onome što ja u stvari radim. A to je peglanje tijesta, što u stvari radi mala mašinica, samo je ovaj mali elektromotor, i sječenje. I koliko god vi da ispitujete, ipak je to nešto što je kupovina mačka u vreću, da kažem. I ispostavilo se da je i ta kupovina i ta odvažnost tada bila pun pogodak. Mašina je stigla i te godine smo odradili dobar posao. I sad što je tu zanimljivo, mašina je bila između 250 i 300 eura, a da bi stigla kod mene, da bih ja počeo da radim na njoj, ja sam sa transportom i carinom i svim trebao da platim oko 1800 eura. Mm-hmm. I tu nema nikakve logike. Znači da kupite nešto što je u Kini 250, platite 1800, a da ovamo odbijete posao gdje imate sigurnu platu. Ali opet ta neka unutrašnja želja i shvatanje da je pravi moment da se presječe je mene vodila svo vrijeme da sam bio siguran da je to dobra odluka. A šta te vodi danas? I super mi je što pominješ da je to i rizično i neizvjesno i da si se odrekao sigurnosti i da ne djeluje logično, zato što preduzetništvo obično nije logično i naravno da nije lišeno rizika. Je li danas kad već imaš uspješan biznis, uspješnu radionicu, već imaš razrađene i mrežu kontakata i prodaju i tako dalje, je li manje rizično, pravili se manje grešaka, imali više logike u postupcima? Kako to izgleda danas? Uvijek postoji rizik i vjerovatno je svim preduzetnicima rizik, da kažem, neki podsticaj i da svaki rizik je sadržan od mnogo nekih potencijalnih prepreka koje treba se prevaziđu i da kroz te prepreke u stvari vi učite i da postajete sve više imuni, a rizik će uvijek postojati jer bez rizika jednostavno nemoguće. Mi nismo proroci, ne znamo šta će biti. Tako da uvijek ulazimo svjesno u to, samo je stvar da ipak treba dobro promisliti, dobro provjeriti ono što je do nas. Mm-hmm. Ono na čem možemo da utičemo, da postavimo svoju bolju poziciju, da u momentu kad sječemo to bude što je više moguće precizno. Ni to nije garancija, ali što je više moguće, to bolje. Sad, pomenula sam u uvodu i važno mi je da se osvrnemo kratko na to da si ti dečko koji je krenuo sa 780, pa ne bi ljudi mislili da se radi o milionima, nego to je, rekao si mi, 0 iskustva, ali kako smo došli do toga da je to od 780 do danas? Kako se prelazi taj put? Je li novac najveća prepreka? Ajmo prvo to da razbijemo taj tabu. Ako želimo se bavimo privatnim biznisom, je li novac najveća prepreka?
ja koji sam počeo od nule, između ostalog i novca, mislim da nije najveća prepreka, već da je najveća prepreka trajanje i naš potencijal i naša želja da trajemo. Da je to glavno. Jer trajati, savladavati prepreke jeste poenta. Poenta je da vi tu budete i posle godinu, i posle 5, i posle 10. Novac naravno da je bitan, naravno, važan je u svakom aspektu, ali mislim da nije krajnje najvažniji. Na kraju se u suštini sve broji novcem, ali za uspjeh u poslu mnogo je važno znanje i znanje stičete svo vrijeme. Znači, novac možete da steknete, isto možete da ga uložite pa da budete bez njega. Ali znanje koje steknete, bez njega ne ostajete. Tako da to je možda najveći kapital, znanje i iskustvo koje stičete i kroz dobre i kroz loše primjere, i kroz dobre i kroz manje dobre saradnike. Ali sve ono što radite, činjenice da morate finansirati novce. Tako da, mislim, novac jeste svakako važan, jeste visoko je na toj ljestvici važnosti, ali ipak imati neku mjeru, imati viziju, trajati, dati sve od sebe, mislim da je isto podjednako važno. A reci mi sad ovo, kažeš trajanje. Kako možemo da osiguramo da ćemo trajati? Zašto bi neko, na primjer, i zašto ljudi kupuju tvoju paštu? Po čemu je ona drugačija od svih ostalih pašti, brendiranih, poznatih i na kraju dana, ko su tvoji kupci? Pa na prvi dio pitanja nema sigurnosti da ćemo trajati. U privatnom poslu ne postoji sigurnost. Tako da vi možete obezbeđivati koliko je najviše do vas, ali ništa nije zagarantovano. Tako da to je taj jedan dio rizika koji postoji u svakom privatnom poslu. Znate, tako da dešava se da male firme postanu najveće na svijetu, dešava se također da najveće jednostavno propadnu zbog nekih pogrešnih odluka, ali to je u suštini jedan klasičan primjer jedne arene koja u suštini jeste tržište. Šta je to što čini drugačiju radionicu pašte od ostalih jeste što smo od starta se opredijelili za premium proizvod. Da ono što izađe iz radionice bude najbolje što može da bude. Da je ta kontrola, da kažem, kvaliteta u stvari jako bitna, da svaki proizvod mora da se testira, tako da mi kući jedemo paštu i kad nam se ne jede, da moramo da probamo. Garancija također da će ono što izađe iz radionice biti dobro, jeste i ta naša posvećenost i od starta smo znali da nema kompromisa sa nečim što može da prođe. Ne, ako nije onako kako smo zacrtali na početku, neće moći da izađe. I ima dosta onako situacija kad neko kaže izaberi mi nešto kao za toga i toga, kao neku važnu ličnost. A da sam ja po tom pitanju potpuno bezbrižan, jer ista mi je pašta i za najvažnijeg i za možda najmanje važnog nekog čovjeka. Tako da mislim da je to nešto što omogućava trajanje brenda, trajanje te neke reputacije. Proizvodi koje mi radimo su potpuno prirodni i drago mi je da ljudi to prepoznaju i da pričaju među sobom. Na početku smo rekli da ja nisam dobar prodavac i definitivno nisam. Ali sam negdje bio primoran da napravim takav proizvod koji će da prodaje sam sebe. I to je stvarno ispalo tako. Najviše naših kontakata jeste iz neke preporuke naših već postojećih saradnika. Tako da drago mi je zbog toga i to je nešto što čini radionicu onakvom kakva jeste i kakvom sam ja od početka htio da bude. Uh-huh. A reci mi po tebi, koliko je važno da smo usmjereni na kupovinu domaćih proizvoda? Poenta cijelog projekta, poenta podcasta ovog jeste da bacimo svjetlo na domaće proizvođače, na to da koliko imamo dobrih lokalnih proizvoda, domaćih proizvoda, jer fakat je da je snaga u svima nama. Kako ti to vidiš? I postoji li saradnja između tvojih kupaca, partnera?
koliko je važno da ljudi, na kraju dana, koliko je tebi važno, tvom proizvodu, da ljudi kupuju paštu iz radionice pašte Danilove? Da, ako preskočimo onaj lični aspekt neke egzistencije razvoja samo moje firme, jako je važno i za lokalnu zajednicu i uopšte za državu da što više ljudi kupuje domaće proizvode koje možemo da proizvedemo. Kada su u pitanju neki proizvodi koji se ne mogu proizvesti u Crnoj Gori, to je u redu da se uvozi. Mislim da kod nas postoji jedan prekomjeran uvoz gotovih proizvoda koje realno mi možemo sami da proizvedemo. Ako mi nemamo sirovinu, u redu je da uvezemo sirovinu. I ako nemamo visokotehnološku opremu, u redu da je uvezemo. Tako i ja uvozim s jedne strane sirovinu, s druge strane opremu, ali ja radim ovdje jedan proizvod koji je u suštini crnogorski. Ja radim domaću paštu koja je izašla iz radionice pašte, koja je u Ulcinju. Znate, tako da mislim da je jako bitno da shvatimo da je potrebno uvoziti ono što je stvarno potrebno i da osnažimo jedni druge, tako što ćemo kupujemo lokalne proizvode. Kad ja budem povlačio toliko sirovine iz inostranstva, a gro mojih proizvoda bude prodat u Crnoj Gori, većina novca će ostati u Crnoj Gori. I onda će se opet javiti neko ko će da kaže pa u redu mogu ja da zasadim pšenicu za tog Danila Mihajlovića i Marka Janka koji su započeli opet proizvodnju neke druge, možda tjestenine, možda nekih kora, možda nekih, ne znam, nija kolača i tako, i da s druge strane ojačamo i taj aspekt s moje tačke gledišta dobavljača. Znači sad već imamo i sirovinu u Crnoj Gori. Možda kroz 10, 15, 20 godina mi budemo u mogućnosti da proizvedemo i neku mašinu. Znate, tako da će se time što kupujemo domaće proizvode, ostaje gro novca u Crnoj Gori, javiti opet neko ko će da proizvede kesu u Crnoj Gori, ambalažu, pa ko će da proizvede naravno sve ono što meni treba i da kroz neki period koji ne mora biti 50 godina, može jako brzo da se desi, da mi imamo apsolutno domaći crnogorski proizvod. Jer nismo mi toliko oskudni sa, da kažem, zemljom. Možda jeste obradiva zemlja onako raštrkana i to sve, ali nije nemoguće proizvesti. Time što mi dajemo vrijednost crnogorskom proizvodu, mi pokazujemo ostalima da mi u stvari vjerujemo u taj proizvod. Kada stranac vidi da svi Crnogorci kupuju crnogorske proizvode, pa to je nešto što će onda prenese u svoju zemlju. 1, 2, 3, 5 godinu, svi će oni da steknu utisak da je crnogorski proizvod, u ovom slučaju najčešće prehrambeni, da je to nešto autentično u čem prije svega ljudi u Crnoj Gori vjeruju. A reci mi ovo, pored toga što moraš ili negdje si prinuđen da uvoziš sirovine, i negdje to možemo shvatiti kao jednu biznis barijeru sa kojom se suočavaš, jer nemaš, tvoj proizvod jeste prirodan, koristiš za bojanje pašte, koristiš cveklu, koristiš blitvu i tako dalje. Koje još biznis barijere vidiš, koje su pred tobom ili koje su bile i kako si ih prevazišao? Vidiš li ih i kako možemo na kraju krajeva da ih prevaziđemo i da učinimo da prehrambena industrija, odnosno proizvodnja hrane kod nas bude na većem nivou, da bude dostupna većem broju ljudi. Šta još vidiš ovako iz svog iskustva do sada? Sa moje tačke gledišta, prva biznis barijera jeste psihološke prirode i tiče se same ličnosti. Ja onako sagledavam da su 3 tipa ličnosti, da su prvi ljudi koji vole ili im odgovara, najkomforniji su da rade od 7 do 3 u nekoj državnoj ili lokalnoj samoupravi ili tako nešto. I to je skroz legitimno i tu se najbolje snalaze. Drugi tip ljudi su oni koji su sposobni da rade za nekog privatnika, da rade u privatnom, u realnom sektoru. I treći tip ljudi su sami privatnici. Sad, to su 3 tipa razmišljanja. Dvije krajnosti su privatnici, privrednici i oni koji rade u državnoj upravi i na budžetu su države. Prva je barijera da presječemo gdje smo mi. Znači, za čem smo možda talentovani i gdje možemo da se nadograđujemo najviše. Drugi je, mislim, sociološki, da mi ubijedimo prvo
porodicu, pa onda društvo svoje, najuže okruženje, čime smo mi odlučili da se bavimo. Jer kod nas je dosta važno šta drugi kažu i šta drugi misle. Ali mislim da ako nastupite sa jednim dobrim stavom, sa jednom dobrom posvećenošću i samopouzdanjem, da se ta slika naglo mijenja i da se postavlja jedna dobra pozicija. I čim imate podršku najuže porodice, a ja je imam od početka. Znači, koliko god da je bilo neobično da sin prvi jenac stavi kecelju i da uzme oklagiju. Tako i moje društvo, kome je bilo neobično, ajde, ja sam kao završio fakultet, bavit ću se nekim marketingom i nešto tako, bilo u početku čudno, ali vrlo brzo su svi shvatili da ja to radim i da će to biti moj posao, jer takav je moj stav bio. Prema poslu. Iako je tad bilo svih onih 7 nula i 0 novca i 0 opreme i 0 sirovine i 0 znanja i gotovog proizvoda i kanala prodaje i marketinga, jednostavno sve su bile nule, ali nešto je mene pokretalo da ja uspostavim taj posao kako treba, da može da se nadograđuje. I mislim da je to druga barijera koju treba da prevaziđemo i čim dobijemo podršku porodice i najužih. Opet to je da kažem jedan bedem koji nama onako čuva nam leđa da mi možemo da idemo napred. Treći, mislim da je jedno nerazumijevanje između ljudi koji su ipak odlučili da rade ono što se kaže od 7 do 3, koji rade i primaju platu iz budžeta, a koji su zaduženi na neki način za privredu, iz ministarstava ili iz lokalnih samouprava i ljudi koji su u privredi. Zbog toga što se ljudi koji rade, da kažem, za platu državnu, uglavnom ne razumiju. Opet hoću da se ogradim, da ne kažem svi se ne razumiju, ali dosta njih ne razumije kako funkcioniše situacija na terenu. Svi se oni drže slova, svi se oni drže zakona, ali često taj zakon je onako krut i ne oslikava pravu sliku onoga što je realno na terenu, što je realno na tržištu. Mogu li da te pitam, vrlo nam je važno negdje, je li do sad, osim podrške familije koju si pomenuo i koja je naravno ekstremno bitna, jesi li dobio neku vrstu podrške od strane države, od strane lokalne samouprave, grada Ulcinja, nekog fonda, jesi li se okretao ka njima kao partnerima koji treba da podrže tvoj biznis? Pa za sada nisam, upravo zbog tih nekih detalja koji bi onako mene isključivali iz igre. Ne mene što ima nešto protiv mene, nego na primjer ako je neka podrška za mlade, ako vi imate 30 godina i 1 dan, vi više niste mladi. Ili ako vam traže, ne znam, neke bilanse, a vi tek otvarate firmu, vi nemate bilans ili nekih detalja, ako postoji neka podrška, ako ste nezaposleni više od 6 mjeseci ili tako nešto, ja sam otvorio firmu, ja sam već zaposlen. Znate, tako da to su neke stvari koje teren, odnosno tržište i ovamo neka regulativa, kako da je već nazovem, postoji neki šum u komunikaciji i neka nejasnoća. Dobio sam podršku od glavnog grada, to je bila podrška kreativnim proizvođačima, imali smo štand u Delti mjesec dan, to je bilo prije neke 2 godine i bila je neka finansijska podrška, onako koja je tad u vrijeme korone bila izuzetno korisna, bilo je 2000 eura. I dobio sam od nevladinih organizacija u sklopu jednog projekta koji se tiče Ulcinja i tiče se zaštite životne sredine. Martin Schneider Jakobi i Centar za zaštitu i proučavanje ptica su organizovali taj projekat u koji smo se mi uklopili. Napravili smo sasvim novi proizvod, to su bile domaće lazanje sa 5 vrsta povrća, pakovanje koje je omogućavalo da štitimo životnu sredinu tako što je skroz od kartona, promocija Ulcinja, tako što smo stavili da je to ulcinjski autentičan proizvod, promocija tih ptica koje su ugrožene, u stvari se gnijeze na ulcinjskoj solani, onda smo to objedinili i tu sam dobio onako opremu koja mi je jako značajna bila i za taj projekat, a opet i za ostale proizvode. Tako da, mislim, super mi je što si pomenula, zato što mislim negdje da nam je iskustvo do sada pokazalo da takvih inicijativa fali i da komunikacija između privrede
i ministarstva, odnosno države, fali u smislu da zakoni se prilagode, odnosno da se nekakvi fondovi prilagode tržištu i ono što tržištu zaista treba. Ono što bih voljela od tebe da čujem jeste kako se ti nosiš sa greškama. Mislim, greške se dešavaju, neminovno su, ali kako se nosiš sa greškama sada, kako se nosiš sa greškama nekad? Jesu li male, jesu li veće, jel se dešavaju uopšte? Greške se dešavaju konstantno i nema čovjeka da radi, a da ne griješi, ali što je najvažnije iz toga jeste prevazilaženje grešaka, jer vi ako ste pogriješili jednom, vi najčešće ne znate gdje ste pogriješili. I onda morate da ispitate 3-4 stvari koje ćete kasnije naučiti, iako možda niste imali u planu. I pogotovo ako griješite više puta, onda ispitujete i što vam je volje i što nije. I onda stičete i znanje i iskustvo, a kad posle puno grešaka dođete do rezultata, onda i taj rezultat nekako slađi i veća je i motivacija i entuzijazam, posle i nekako i radost veća i mnogo više cijenite i to što je vaš brend i što je proizvod i što je u stvari vaš posao i sebe kao nekoga ko se daje tome poslu. Mogu li sad još jedno dodatno pitanje? Koliko je vremena prošlo od momenta pravljenja prve pašte do momenta kad si rekao to je to? Ovo je sad savršena pašta. Ovako želim da izgleda i ovo sad mogu da ponudim svojim kupcima. Je li se to desilo preko noći? Mislim da je prošlo između godinu i po dana onako poprilično intenzivnog rada. Nisam ja bio siguran da kažem sad će moj kriterijum da presudi šta je najbolje. Nego sam volio da slušam stručnu javnost, da čujem ljude koji su kuvari, koji su iz ugostiteljstva, koji odsjedaju u dobrim restoranima i kad se, da kažem, akumulirala ta jedna baza tih podataka, povratnih informacija i gdje je, ajde kažem, preovladalo jedno mišljenje da je to izuzetan proizvod, tad sam bio siguran da je to. I onda je moj posao bio da držim jednu konstantu i da trajem, ono što sam pomenuo na početku. I to je u suštini najvažnije. Tako i kad smo napredovali, uvijek smo nabavljali opremu koja omogućava isti princip rada, istu proizvodnju domaće pašte, samo u većem obimu, gdje opet vi morate da budete majstor za mašinom. Da opet nije to mašina koja sama pravi. Dosta ljudi kaže, pa dobro, ti upališ dugme i to je to. Nije. Nego to je isto kao da kažete majstoru koji radi sa brusilicom, sad brusilica je dobra mašina, ali vi morate biti majstor sa njom. Znači ne može sama da radi. Je li fair reći da je vjera u sebe, upornost, prihvatanje rizika, prihvatanje greški, nešto što vi morate da imate u sebi. Ali kad je u pitanju plasiranje proizvoda, da tu ne može biti zadnja riječ tvoja ili vaša, nego mora biti ono ko taj proizvod koristi. Jel moramo biti senzibilisani da slušamo, je li to prostor da se unapređujemo? Poenta svakog posla jeste da budemo fleksibilni, ali opet da ne izgubimo identitet. Znate, postoje neke krajnosti, znači u koje čovjek sigurno neće ići, znači s kojima ne postoji kompromis. Znate, pa sve i da ne znam koji novac stoji iza toga, ako ćete vi ili narušiti reputaciju ili ograničiti trajanje vašega posla. Znate, mislim da je jako važno slušati stručnu javnost, slušati razne segmente tržišta koji su podjednako važni, da li su to pojedinačni kupci, da li su marketi, da li su restorani, kuvari, konobari, znači jako je važno slušati sve njih. Najčešće postoje razni proizvodi za razne segmente tržišta, ali da mi budemo fleksibilni, to je jako bitno, a opet je bitno održati ono u čem mi najviše vjerujemo. Sad, na primjer, ja sa svojim proizvodom koji sam napravio, tu nema kompromisa da će se taj proizvod mijenjati. Možda za nekog možemo da napravimo neki drugi, ali taj glavni tu nema promjene. Tako da to je važno je i biti fleksibilan do granice gdje se identitet firme, brenda ne gubi. Okay. A reci mi, pored svih odricanja koje si imao, ipak mlad si jako, ali nekako se čini da si bio prinuđen sticajem okolnosti da se odrekneš nekih snova. Koja je cijena bavljenja privatnim biznisom?
prije svega mislim da je cijena onoga što ste izgubili da ste radili za nekog drugog. Cijenu najčešće nemoguće izračunati zbog toga što za sebe radite 24 sata. Vi ne morate biti za mašinu 24 sata, ali vi ste stalno u poslu. Vi kad se probudite u sred noći, vi razmišljate o poslu. Tako da možda najveća investicija moja u moj posao jeste vrijeme, jeste energija, ta posvećenost, odricanje od svega onoga što se moglo uraditi za to vrijeme. Tako da ponosan sam na to što sam dao sve od sebe i što dajem i dalje sve od sebe. I mislim da je to sastavni dio uspjeha i da se to mora konstantno dešavati. Postoje znači ciljevi koje vi ne možete da ostvarite jednom i da od toga živite, nego konstantno svaki dan, i to je u stvari držanje nivoa kroz trajanje. Mm-hmm. A reci mi, najveće priznanje koje si dobio za bavljenje sopstvenim biznisom, ili za svoj biznis ili za svoju paštu? Pa, priznanje mi jeste stvarno od ljudi koji znaju što je pašta, koji opet imaju, da kažem, dobre relacije sa Italijom, pošto Italiju držimo kao neki standard, koji kupuju italijansku paštu i koji idu često tamo, koji jedu po najboljim restoranima, znači njihova reakcija mi jeste stvarno veliko priznanje. Priznanje su mi čak i roditelji koji kažu da im djeca sad jedu paštu i na neki način povrće kroz tu paštu. Priznanje mi, ajde da kažem, samom sebi ne mogu još uvijek da mislim da je rano i suludo, ali opet na neki način od okoline, što sad svi znaju čime se ja bavim, i to cijene, to su onako prihvatili. Tako da to što trajemo i to što napredujemo možda je najveće priznanje. A reci mi, Danilo, gdje mogu da ljudi kupe tvoju paštu? Ovo je pitanje prije kraja. Voljela bih da negdje roditelji koji žele da njihova djeca jedu povrće, cveklu, blitvu, koju što obično izbjegavaju, makar moje dijete to izbjegava apsolutno. Kako mogu doći do tvoje pašte? Postoji više načina. Mogu radionicu pašte kontaktirati direktno, mogu preko bolje snabdjevenih marketa u Podgorici i po Primorju najčešće, jer opet sjever Crne Gore malo drugačije odgovara na taj tip, da kažem, mediteranske hrane. Paštu također u restoranima, u nekim, da kažem, ekskluzivnim mjestima može se naći, i tako da na svaki segment tržišta može naći tamo gdje se na neki način kreće. Eto tako. Hvala. A reci mi, i pitanje za kraj. Za mlade ljude, ili generalno za ljudi koji žele da se bave proizvodnjom hrane, šta bi bila tvoja poruka? Od čega da počnu? Za svakog ko hoće da se bavi privatnim poslom, mislim da je jako važno da ima odakle da finansira taj posao. Ja pričam s aspekta nekoga koji je počeo onako od nule. I uvijek je dobro raditi neki posao ili uporedo, ili raditi sezonski posao da biste akumulirali neka sredstva. Mislim da je važno kroz posao učiti, i zbog toga je moja najveća, da kažem, preporuka, i što bih sebi preporučio prije nekih 7-8 godina, jeste da ipak treba 2-3 godine raditi u nekoj ili velikoj ili dobro organizovanoj firmi, da biste na neki način naučili kako funkcioniše poslovanje, kako funkcioniše nabavka, kako funkcioniše prodaja, naplata, kako izgleda jedan poslovni sastanak, da ne bi dolazili u situaciju u kojima sam ja bio, da kao zvanično izvršni direktor, jer kad sam osnovao firmu, ja sam morao biti izvršni direktor koji ne zna kako izgleda faktura. Znate, ja sam to morao usput da učim, i tad više nije bilo nazad. Tad već ja više nisam mogao da radim ni uporedo posao, ni ništa. Tako, bilo je, na primjer, slučajeva da neko pokušava da zloupotrijebi to moje neznanje, onako na nekom poslovnom sastanku, od koga treba da napravimo nešto, od koga će jednom i drugome biti dobro.
dešavalo se da neko pokušava da zloupotrebi to moje neiskustvo. I baš zbog toga mislim da je dobro i zbog kontakata i zbog znanja i iskustva odraditi u nekoj firmi već organizovanoj neki period 2-3 godine i onda se upuštati u svoj posao, a definitivno učenje, konstantno učenje da je najvažnije. Učenje i prilagođavanje onome što tržište traži. Danilo, baš ti hvala. Hvala ti na razgovoru i jedva čekam iskreno da probam tvoju paštu iz tvoje radionice i hvala ti što si bio divan sagovornik. Hvala vama. Podcast, kao što sam već rekla, možete pratiti na Spotify i YouTube platformi. Na web sajtu Snaga je u svima nama.me, kao i na radio televiziji Crne Gore. Hvala vam na pažnji.